Dobar dan, dragi gledaoci koji nas pratite putem malih ekrana, putem društvenih mreža ili našeg YouTube kanala. Dobro nam došli. Nervozni poštar je sarajevska grupa koja je nastala 80. godina na prostoru bivše Jugoslavije i tada, u to vrijeme kada su mnogi bendovi nastajali u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Nervozni poštar je bila posebna grupa. Posebna iz razloga što su spojili fuziju dva muzička žanra, odnosno folk i hard rock, i na taj način doslovno preko noći su počeli obarati sve rekorde u prodaji albuma. Meni je čast da danas ugostim Fadila Šabovića, osnivača grupe i nekoga zapravo, pa rekla bi, ko je bio glavni krivac zašto Nervozni poštar jeste ono što jeste sada, odnosno što je bilo 80. godina i svih godina unazad. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i gledalcima. Kako se osjećate danas? Vrlo lijepo, kao i uvijek. Kao i uvijek, ovdje u našem studiju, lijepo vam je, ugodno. Tako. Evo, krenut ćemo nekako od početka. Uvijek je lijepo krenuti, onako napravimo kratki rezime od samog osnivanja grupe Nervozni poštar. Otkud uopće ideja za osnivanje grupe, otkud uopće ime? Poprilično je zanimljivo. Pa to je veoma kompleksno pitanje, iako logično. Nervozni poštar je, kao što ste rekli, bend iz 80. godina. Nastao u Sarajevu, a nije slučajno da je nastao u Sarajevu. Jer Sarajevo je tada u Jugoslaviji bio raskrsnica veoma bogatog muzičkog života. Rock muzike s jedne strane, da ne pominjem samo bendove koji su i pjevače koji su tada žarili i palili Jugoslavijom, a s druge strane isto tako i narodnom muzikom, jer meka narodne muzike ili Džanski festival je osnovana i Liđi 60. godina i rastući i radeći i učeći i svirajući u takvom okruženju je prema meni vrlo logično da je nastao Nervozni poštar. A Nervozni poštar je znači isto tako raskrsnica u raskrsnici. Bend koji nije pripadao ni roku ni folku, a pripadao je i roku i folku. Otkud Nervozni poštar? Je li imalo neku poveznicu sa poštarom, mislim, kao profesijom? Pa vidite jednu stvar, bend kao bend zahtjeva u samom startu ime. A ako ozbiljno radite, onda razmišljate o tome da date ozbiljno ime. A ozbiljno ime podrazumijeva kontroverzu, znači interesovanje. Jer ako date neko ime koje nije ništa posebno, u samom startu niste puno uradili. A dati ime na koje će svako da reaguje, to je prva zadaća nekoga ko razmišlja o tome, o strategiji benda. Tako da smo došli na ideju da damo neko kontroverzno ime. A ovo što ste rekli zaista jest tako. 80. godina, a pogotovo kad se vratimo malo više u prošlo, 70. i 60. poštar je bio, što bi rekla djeca danas, to je bio narodni lik. Poštar je bio zaista predstavnik naroda i uvijek u narodu. Nosio je s onom velikom svojom torbom, nosio je pisma, tada su pisma bila, nije bilo digitalnog svijeta kao što je danas. Ljudi se radovali pismima, čestitkama, razglednicama, a dio stanovništva se još više radovao penzijama. Kao i danas. Kao i danas. Tako da je poštar bio neka vrsta centralne ličnosti u narodu. Zato smo se opredijelili za poštara, jer smo htjeli da budemo narodni bend. A kada smo došli do te ideje da bude poštar, onda je logično, poštar je uvijek veseo. Poštari su veseli ljudi bili. I kao takvi vrlo omiljeni. Međutim, ne bi nam to bio neki sad pristup da damo veseli poštar, pa smo ga obrnuli, kao što i naša muzika i sve ostalo što smo kasnije radili. Tako da smo došli na ideju da to bude Nervozni poštar, samo po sebi izazivalo kontroverzu i kome god smo rekli da se zovemo Nervozni poštar, prvo bio smijeh, a onda salve pitanja, zašto, kako i tako dalje. Međutim, samo po sebi je ispunilo zadaću, jer je stvar u tome da znači zaintrigira, da ljudi razmišljaju, da pitaju, a onda odgovori više nisu ni bitni. Odgovori su muzika u stvari. Spomenuli ste Iliđanski festival, 1985. godina, ako se ne varam. To je bilo vaše zapravo prvo pojavljivanje u javnosti. Tako je. Da li se sjećate tog momenta, kako je tada to izgledalo? Pa nažalost sada kroz maglu, ali naravno sjećam se, šalim se. 85. godina, što bi rekli, kao da je jučer bilo.
Mi smo imali tu sreću i stjecaj okolnosti je bio takav da je tada najveća diskografska kuća u Jugoslaviji, Jugoton, se zainteresovala za nas. I oni su, moram biti iskren, iako su i ostale kuće jugoslovenske, uključujući Radio televiziju Beograd, Diskoton Sarajevski, svi su imali tu ideju na stolu, međutim Jugoton je bio najbrži. I oni su imali vispreni tim ljudi koji su, da tako kažem, prokužili tu ideju, da tu ima nečega. Namirisali, kako bi namirisali, to rekli, upravo tako, jer pravo da vam kažem, ne samo da je trebala hrabrost naša da mi to sviramo i da imamo taj koncept u muzici, koji je tada stvarno bio, malo je reći, kontroverza. Znači da dođete sa hard rock gitarama i sa muzičarima koji su pripadnici hard rock scene u Sarajevu, i to najžešće. I s druge strane folk, također pripadnici baš onako hard folka, da tako kažem, i onda ujediniti to, bila je potrebna velika hrabrost. A čini mi se, a često govore dečki iz benda s pravom, da je još veća hrabrost bila to i prihvatiti od strane muzičke kuće. Tako da je Jugoton u stvari, a nije ni slučajno, to je najveća kuća bila u Jugoslaviji, zaista 100 ljudi koji su bili daleko vidni i hrabri i ekonomski, znači vrlo, vrlo vispreni, spremni i tako dalje. I oni su nama, oni su prihvatili tu ideju, ali su rekli, što je vrlo zanimljivo, napravit ćemo 5000 albuma, a poslat ćemo vas na Ildžanski festival, jer sve se to dešavalo nekako u novembru, baš u novembru 85. godine, pa je to najbrža prilika da vidimo gdje smo i šta smo. Znači, vi ćete biti predstavnici Jugotona i svirat ćete na Ilidži i onda ćemo iste noći praktično vidjeti ima li rezultata, iako ih ima, kakvi su. Oni su došli to veče i napravili su 5000 albuma i došla je ta njihova svita, tih direktora koji su se bavili našim bendom, a imali su i ostali izvođače, jer kažem, Ilidža je, mislim, ne treba to puno posebno pominjati, Ilidža je bila veliki festival, najveći festival u regionu, tako da su sve diskografske kuće bile prisutne, a tim više je paradoks bio jer je te Ilidže svirao oficijalno orkestar Radio televizije Beograd. I sve su to ljudi koji su bili u odjelima, leptir maštama, to je baš narodnjački ambijent. I onda smo mi došli kao rockeri, zaista 90% benda je rockerski bend. Samo je pjevač narodni koji se uklapao u taj milje, recimo, tog beogradskog orkestra. Tako da je to bila totalna kontroverza. Da i njima nije bilo jasno šta mi radimo tu. A ovi iz Jugotona su mudro čutali, ruka na bradi, gledali su koje reakcije će biti i tako dalje. Reakcije te večeri su bile zaista nestvarne. To je prevazišlo sva očekivanja i nas samih. Kažem, bila je velika hrabrost to raditi, a i njihova hrabrost da to objave, a ostalo je, dvije hrabrosti spojene su dale rezultat, jer znate i sami da u suštini bez rizika nema velikih postignuća. Kad nešto radite što je uvriježeno, takvi su vam i rezultati. Međutim, kada se ističete na neki način drznete da negdje osvjetlite neki novi put, da idete nekom novom stazom, a u muzici, hvala Bogu, to je ogromno područje gdje možete da radite šta hoćete ako ste talentovani. Tako da je zaista rezultati su bili takvi da su preko noći maltene čitavu Jugoslaviju potresli. I mi smo, Jugoton je od tih 5000 naštampanih albuma, to je odmah otišlo vrlo, vrlo brzo. Ja mislim možda za mjesec dana je prebacili 100.000, pa su onda drugu 100.000 i tako. To su kamioni širom Jugoslavije. Tako. Zaista je bila velika priča, baš ona filmska priča. A kako su izgledale vaše probe? Je li bilo nekih nesuglasica da se spoje ta dva žanra? Pa bilo je. Hvala. Nećemo to, hoćemo to, dajte hvala, ovo, ne. Hvala na pitanju, vrlo pametno pitanje. Upravo iz toga je izašao Nervozni poštar. Jer tadašnji pjevač Rule, vrlo talentovan pjevač koji je u to doba u narodnjačkom miljeu slovio za jednog dobrog pjevača, ali mladog pjevača, on je bio željen da snimi album i da se probije na folk sceni. I kad sam mu ja, poznavali smo se, kad sam mu ja predložio da pjeva u bendu u kome će svirati rockeri, on je jednostavno bio zabezeknut i rekao je, pa ne mogu ja to raditi, mislim, svaka čast tebi i to. Međutim, bio je željan da snimi album. Ja sam mu rekao, hajde, pokušaj da snimiš album s nama i ako to ne bude prošlo, ja te odmah pravim sljedeći album, folk. I onda je on više na moju inicijativu to prihvatio i otpjevao taj album. Ni sam ne znajući gdje se nalazi i mogu vam reći da mu nije baš bilo jako ugodno i prijatno.
Kao mimo svoje volje, ali... Mimo svoje volje, ali eto, on je meni vjerovao. Ja sam tad već bio kompozitor relativno etabliran u muzici. Ja sam radio već za Hanku Paldum, za plejadu tih sarajevskih narodnjaka, a imali smo i rock grupu. Tako da je on imao povjerenja, ali nije baš znao u šta se upušta. Ja sam rekao, Rule, jednostavno stavi ruku na nos, skoči u vodu zajedno s nama, pa će vidjeti šta će biti, tako dalje. Međutim, vrlo brzo je njemu postalo jasno kao i svima nama i onda smo se složili jako dobro i to je prosto nevjerojatno bilo na turnejama. Doduše, kasnije Nuse Doličanin došao na njegovo mjesto i sjajan pjevač koji dan danas pjeva s nama. Bilo je fenomenalno vidjeti jednog ortodoksnog narodnjaka koji obožava rock muziku. I sad, on više ne traži harmoniku da mu svira, daj mi one gitare, daj mi čipsone da mi svira, tako dalje. Tako, vrlo simpatično, a u stvari smo potrefili taj živac široke publike koja je to prihvatila kao vrlo prirodno. O tome se radi. Znači, kad vidite da je nešto prirodno, ne trebate objašnjavati da li to ide, da li to ne ide, koga briga da li ide, da li ne ide. Kad vidiš da je prošlo, to znači da ide. Mislim. Kako biste sada okarakterisali, recimo, taj vaš žanr, kako sam rekla, fuzija između folka i hard rocka iz ove perspektive, nakon toliko godina, odnosno na početak, koliko se možda tada slušalo i koliko sadašnje generacije bi možda pristale na takvo nešto? Kako sad reagiraju? Pa vidite, jedna stvar, to je isto lijepo pitanje koji zadire u suštinu onoga čime se bavi Nervozni poštar. Radi se o tome da je to vrsta muzike, ajde recimo, kasnije on nazvan, ja sam to i nazvao 5. album Folk and Roll, znači fuzija ta između folka i roka, ali radi se o tome da je meni lično kao autoru bilo jasno tada, još 85. godine, da je to neki srednji put, kažu uvijek najbolji srednji put, ali to je u stvari nešto prirodno. Da ljudi i mladi ljudi jednostavno vole svoju muziku. Pazite, vi imate u svijetu dominaciju maltene anglosaksonske muzike. I najviše, ali svijet je ogromna pozornica i svaki dio svijeta ima svoju lijepu muziku. I svi ljudi iz svakog dijela svijeta vole svoju muziku. Naravno da voli da sluša sve, ali ljudi su voljeli svoju muziku. I prema tome to je tako prirodno. Ali morate i malo modernizovati, tako da smo mi tada ubacili te instrumente u stvari malo pogurali sve to. A meni je to bilo tada jasno, a ispostavilo se nakon tih decenija da je to zaista tako, jer pazite, uvijek vam distanca vremenska pokaže da li ste u pravu ili niste. Nedavno sam slušao, čini mi se, Lepa Brena da je govorila o nekoj pjesmi i kaže kada prođe 30 godina i pjesma ostane, to je najveća potvrda, jel tako? I danas imate mlade ljude, pogotovo širom dijaspore, koji jako vole svoju domovinu, a domovina ga najbrže vuče kroz zvuk, znate. I oni tamo uživaju i njih više nije briga da li je to rock, da li je to narodna, mislim, podjele su inače glupa stvar. Ja kažem, često ističem, nedavno sam pročitao autobiografiju od Miles Davisa, znači svjetskog muzičara, koji kaže da mu se gadi kad ljudi dijele muziku. Muzika je jednostavno ili dobra ili loša, znači zanimljiva ili nezanimljiva. Tako da je mladim generacijama jako interesantno to što radimo i oni su se našli u tome, ali ja mislim i svi ostali. Pazite, pogledajte današnji folk, recimo. On je prožet gitarama. Mi smo tad bili praktično jedini koji smo ubacili gitare, ali danas ja mislim svaka nova pjesma Dragane Mirković, Hanke Paldum, bilo koga, gitare su normalna stvar. Da, i čini mi se da nekad ne možemo uopće da razaznamo šta je narodna, šta je zabavna muzika i kombinacija. A i zašto bi? Pazite jednu stvar, vi imate finu pjesmu koja vam se dopada ili pjesmu koja vam se ne sviđa. Mislim, tu nema neke velike filozofije. Tako da vam neko daje granice, da vam neko daje pravila, ti sad u narodnoj muzici pa ti možeš ove instrumente koristiti, ove ne smiješ. Ko je bolje odreagirao na vaše pjesme? Oni koji više naginju i slušaju folk ili oni koji slušaju hard rock? Pa pazite jednu stvar, ja ću vam nešto reći, malo je sad, ali zaista postavljate seriju smislenih pitanja koji u stvari osvjetljavaju ovu priču kad već govorimo o Nervoznom poštaru. Jedni i drugi su fantastično reagovali. I to je bilo u stvari najveće iznenađenje i u Jugotonu samom, kad su, mislim, njihovi ti kolegi direktora kad su raspravljali o tome i kad su pratili našu muziku. Prosto ljudi nisu mogli da vjeruju da oba tabora, pod navodnim znacima, isto reaguju. I onda jednostavno vidite da imate neku muziku koja prolazi, a pravo da vam kažem, sad je li to dobro ili nije, to je druga priča. Međutim, kompletna mašinerija i muzički biznis je uvijek, kažem, ili nažalost ili možda nije nažalost, ali uvijek je opstajao na rezultatima.
na golovima. Znači, ako vi prodate ploču dobro, priča ide dalje. Ako ne, ali opet ne kažem da to nije kvalitetno. Ima stvari koje nisu baš dobro prodate. Recimo, neko je radio, sam sam radio nešto što je jako dobro, ali eto, stjecajem okolnosti nije došlo do neke šire publike. Ali Nervozni poštar je baš tu širinu. Da, kada pričate o kvaliteti, Nova godina kuca pred vratima. Pjesma koja je u odnosu na sve druge pjesme i hitove, nekako moram reći da se posebno isticala i dan danas se ističe. Ja mislim da ne postoji decembar ili Nova godina na radijskoj stanici. Da ona ne obilježi. Da se nije, dakle da ne obilježi, odnosno da se ne pusti ta pjesma. Ako se ne varam, na YouTube-u, na muzičkoj platformi, ako ne preko 4 miliona pregleda da ima trenutno, je li to u stvari bila najuspješnija i najbolja pjesma? Pa znate šta ću vam reći ovako, mi imamo sreću u Poštaru da imamo stvarno jedan buket, da tako kažemo, od 10-ak pjesama u kojima stvarno ne znamo koja koju prestiže. Imamo zaista, imate Ja živim sam koji pjeva Aca Lukas, koji je zaista veliki hit, Cirkus Colorado, Salko Dinamita, Ženim se, Nema svadbe, da se ženim se, ne pjeva Voz za sreću i tako dalje. Međutim, ovo što ste rekli da Nova godina koja zaista jeste takva, što rekla Maja Marijana, neki dan gledam na nekoj emisiji, kaže dok se vrti svijet, vrtit će se pjesma Nova godina. Vjerujte mi, na YouTube-u iz nekih razloga koji su neobjašnjivi, pjesma se nađe, pa dostigne neki broj, pa se obriše. Ja mislim da su oni nju, ne znam na kraju krajeva ni koji postaje, kompletan YouTube tek sad dolazi možda u neku vrstu kontrole i tako dalje. Sve se to sad podiže na veći nivo zajedno s autorskim pravima. Ali prije, u zadnjih 10 godina, znači u zadnjih, ne znam, 7-8 godina, je veliki nered vladao tu. Tako da mogu vam komotno reći da je Nova godina pa postavljana i obrisana sa milionima pregleda, pa najmanje 5-6 puta. Znači 4,5-5 miliona koliko sad ima, to je samo dio. Ja vjerujem da je ona 5 puta obrisana s tolikim brojem. Ali i dalje će biti gledana i slušana, bez obzira koliko puta da je obrišena. Da. Tako, naravno sad gledamo, evo imamo i produkciju Tempo Digital i da se borimo da se ne briše, nego da nešto stoji i da se sluša. Naravno svakom je to drago. Moramo se opet malo vratiti na te 80-te. Čini mi se da je ta muzika ipak bila malo kvalitetnija u odnosu na sada. Nećemo, kao što ste malo čas rekli, nećemo reći ovo je bolje ili loše. Svako ima svoj žanr, jeste, i o okusima ne treba raspravljati, ali koliko je zapravo bila kvalitetnija muzika 80-ih? S obzirom da evo i dan danas slušamo te pjesme, i dan danas su hitovi te pjesme, a imamo osjećaj nekako da ovo što danas snimimo, to je kratkog vijeka, to je 2-3 mjeseca i te pjesme uglavnom zaboravimo. Pa znate šta, kažu da ste u pravu. Kažu po onome što se priča da ste u pravu. Ja izbjegavam da uđem sad u tu diskusiju, ne bi li, odnosno zaista ne želim povrijediti bilo koga. Mislim da su mlade generacije talentovane isto kao što smo i mi bili, ako nisu i talentovanije. Prema tome masa je tu divnih momaka i djevojaka koji odlično rade posao. Međutim, stjecaj okolnosti je takav, tehnologija je drugačija i sve je drugačije. Znate? Tako da i oni imaju neosporno kvalitet, u kakvim putem ide taj kvalitet, ja to baš najbolje ne razumijem. Nekad gledate neke stvari koje zaista jesu takve, ali ne razumijete najbolje. Ovo što kažete, da postoje hitovi koji stvarno su instant hitovi, traju, ne znam, nija nekoliko mjeseci, godinu dana pa nestanu, po mom mišljenju zaslužuju da traju isto kao i mi, da traju po 20-30 godina. A na kraju krajeva vrijeme će pokazati, možda one opet isplivaju. A što se tiče 80-ih, tu treba biti realan i stvarno priznati da je to bilo vrijeme vrlo, vrlo kvalitetne muzike, a pogotovo kvalitetna je bila decenija 70-te, 60-te. Puno se više radilo srcem, studija su bila jednostavna, nije bilo tehnologije, znači tehnologija je bila tek toliko samo da zabilježi to, a puno više je bilo iskrenosti, puno više je bilo te esencije prirodne. Međutim, sada je jako puno tehnologije, koja odradi više i pravo da vam kažem, puno ljudi to radi. Zaista ima puno ljudi koji možda u 80-im ne bi imali svoje mjesto. Kada se radilo, znate, ja nekad kažem, kad se zapričamo i s kolegama i to, ja kažem, ja sam kompozitor staroga kova, stara škola. Meni je dovoljno da sjednem u sobu, da uzmem gitaru ili harmoniku i ja pravim pjesme. Ne trebaju skalamerije. Ali većina ljudi danas radi, tu su tehnologije i onda tehnologija radi.
Meni tehnologija ne treba. Meni tehnologija treba samo da snimi ono što sam ja već uradio. Ja, sad će nam umjetna inteligencija praviti pjesmu. Pa, upravo tako evo se razgovara i raspravlja i o tome da je moguće da i to bude. Da. Vratimo se Nervoznom poštaru. Otprilike od 1990. do 2000. Ako sam imam tačne podatke, ako sam pronašla dobre podatke, napravili ste jednu dužu pauzu. Odlučili ste se ponovo vratiti negdje 2002. Je li tako? Tako je. Šta se dešavalo u tom periodu? Pa znate šta, tu bismo trebali sad pozvati... Evo, kratko. Tu bismo sad trebali pozvati historičare, pa bi nam oni i političare, oni bi nam bolje objasnili šta se događalo. A ja samo mogu reći da sa žaljenjem smo vidjeli šta se događalo. Ja lično sam i kao autor bio vrlo pogođen, ja sam to izjavio bio. Jer Nervozni poštar je imao fanove širom ex-Jugoslavije. I tako, u principu ja sam ljekar po zanimanju, mislim, ja kažem ja sam tu da donosim zdravlje, a ne bolest. I kroz svoje pjesme i to. Tako da je masovno stradanja, ratna dešavanja, to je mene toliko kao čovjeka uznemirilo, toliko me deprimiralo da ja nisam ni pomislio na muziku. Iz tog razloga ste odlučili napraviti pauzu, da ništa ne radite. Ja tad nisam želio, ne znam i da li sam i slušao muziku, maltene nego. Toliko je to razočarenje, tolika je ta bol bila i svi znamo šta se dešavalo, tako da mi nije padalo na pamet da se bavim muzikom. Pravo da vam kažem, uz dužno poštovanje ljudima koji se bavili i trebali su se baviti. Jer treba, naravno, ne treba klonuti kad je teško, nego treba da se čovjek okuraži, da bude što zdraviji, što jači i tako dalje. Muzika tu i pomaže, naravno, muzika tome i služi, ali ja lično nisam zaista bio raspoložen, tako da se iz tog razloga mi nismo ni bavili time. Jeste li bili u kontaktu? Ja sam bio u kontaktu. Možda neka ideja da nešto uradi? Dečki su i pjevali, recimo naši pjevači, poneki muzičar, znate, ljudi se i snalaze i preživljavaju. Na kraju krajeva ljudi su morali da sviraju, zato ja sam stjecajem okolnosti, kažem, iz druge branše stručno, tako da nisam bio u prilici da se tim bavim, a nisam želio da se bavim. Stvarno, niste imali možda ni inspiracije tad da radite? I ako ste imali, možda ste ostavili po strani? Ne, zaista nisam ni imao, da vam pravo kažem. Tako da, jedino što mi je bilo jako žao, prolazio sam emotivno kroz to i strašno žao bilo. Onda se nećemo vraćati mnogo na ta vremena. Bolje da pričamo o sadašnjosti, onome stvari šta je Nervozni poštar uradio, odnosno opet kuca na vrata. Evo, u produkciji Tempo Digital uradili ste novu pjesmu, odnosno objavili i posvetili ste najboljem bosansko-hercegovačkom fudbaleru Edinu Džeki. To je nešto najnovije, što bi rekla bi onako skuhano iz naše kuće. Šta kažu obožavatelji? Kakve su reakcije do sada? Jeste li zadovoljni? Da kažemo prije par rečenica o tome što mi kažemo. Mi smo napravili novi album, radimo na novom albumu u produkciji Tempo i uživamo u tome i veselimo se. Ovo što kažete vraćanje. Kad ste pomenuli malo prije 80. godine, tada smo radili svake godine ploču. A sada nakon 5, 6, 7 pa 10 godina, ja ne znam Dino Merlin kad je objavio zadnji album. To je prirodno da prođe 5 godina, možda i nekad prođe 7-8 godina. Bez nekog posebnog poređenja uzmo Rolling Stones sad koji su skoro, ne znam, 15 godina. Tako da je na neki način i to i povratak, a i nije povratak. Nego je to sad takav jedan razmak između tih albuma u ovom novom vremenu. Tako da je došlo vrijeme da radimo novi album. I jako se veselimo tome, a pjesma o Edinu Džeki u stvari je jedna fina, to je obrada jedne naše stare pjesme, koju mi uvijek sviramo, imamo mi tu pjesmu već 5-6 godina, koju mi sviramo u studiju da se razveselimo. Kad hoćemo da se razveselimo, mi to onda sviramo. Znači, pravimo sebi ugođaj. I sada u produkciji Tempo mi smo to svirali, onda su došle kolege, neki jedan dan je bio lijep, jula mjeseca ove godine, bilo je jako toplo, bili smo jako raspoloženi, onda smo mi to zasvirali sve snage. I to je bilo predivno. Onda je neko rekao, pa čovječe, ovo moramo snimiti da i drugi vide kako se mi veselimo s time. A jako volimo Džeku. Mislim, svi u bendu stvarno volimo tog čovjeka koji je po meni pravi ambasador Bosne. Jedan divan mlad čovjek koji je self-made man, što kažu. Čovjek koji je sam sebe stvorio talentom, radom, vrijednošću, zaista sve najbolje. I onda mi to od srca zaista pjevamo, ali samo samima sebi, pazite. Ljudi su pogrešno to i na neki način interpretirali u startu kad je pjesma izašla. Mi smo to pjevali sebi, jer želimo sebe da zabavimo. Međutim, kažem, bila ideja da to izbacimo, pa smo to izbacili kao jedan mali mangupski, navijački, muzički taj jedan spot kojim smo htjeli da skrenemo pažnju na novi album. Međutim,
kao i što se sve dešava nepredviđeno, kao što je Poštar 80. i 85. godine kad smo izašli prvi puta u javnost. I ova pjesma je postigla preko noći takvo interesovanje da smo mi svi, sad smo mi malo za... Ponovno kao i 85. Skoro, da. A kakve su reakcije publike, to ste mi Stvarno ostali dužni, i je li Edin čuo pjesmu? Jeste li se uspjeli čuti s njim? Pa iz našeg tima mislim da imaju neka saznanja da i on čuo to, da mu se jako dopada, ali ja to ne znam, ne mogu reći jer nisam razgovarao s njim. U principu ja kažem, ne radi se o tome, radi se o tome da mi njega jako volimo i poštujemo i da smo mi to odradili stvarno i srca. I najljepše od svega da se to publici dopada. I veoma su pozitivne reakcije, kažem, jako smo iznenađeni i široke su reakcije. Broj pregleda isto jako veliki i raste svaki dan. Što pokazuje da je pjesma pokazala neku veliku hemiju koja je najbolja u stvari kad se radi bez predumišljaja, bez kalkulacija. Tako smo odradili, tako ispalo. Spomenuli ste rad na novom albumu. Kako Nervozni poštar zvuči u vremenima Instagrama, električnih automobila, brze hrane, brzog tempa života? Pa skoro autentično. Skoro autentično. Ja mislim da je to u stvari najveća kvaliteta, da ostanemo vjerni sebi, opet opisujući, znači naše pjesme su slike iz života. Kod nas nema, ja pošto radim pjesme, ja nikad ne pravim pjesme da bi nekoga pogodio, zadovoljio, ne znam... To su vedre teme uglavnom. Uglavnom su vedre teme, ali opisuju običnog čovjeka i jedan obični život. Ali kažem, sve to radim tako da jednostavno da se meni dopada. Znači, nema bez nekih predviđanja, da ne znam, zadovoljim neke ukuse publike i ne znam nija šta. Radim jednostavno prirodno da se nama, onda naravno to testiram kod momaka u bendu i kad se njima još to dopadne, to je nama dovoljno. I onda kako bude. Da. Kažu da na skoro svaku vašu pjesmu može da se napiše jedan odličan scenarij za film. Jeste li ikad razmišljali o tome? Da li vam je možda neko nekad ponudio, predložio nešto? Pa ima naše muzike u filmu. Ali baš onako da bude sad u novije vrijeme film? Ima razni stvari. Prvo, prije rata je Kusturica, kad je radio one kanske filmove Dom za vješanje, tražio našu muziku i uzeo je. Mislim da tad muzika nije ušla u završnu verziju. Pa je onda radio poslije drugi film, pa je tu ušlo, Drvosića su u njegovom filmu. Pa onda u nekim drugim filmovima, pa dokumentarnim, pa su onda radili dokumentarne filmove o nama u novije vrijeme. Sad je to blizu montaže ili ne znam već u kojoj je fazi, ali bukvalno se interesuju i rade. A što se tiče naših pjesama, one jesu mali filmovi. Ali mislim da ti filmovi su u glavama naših slušalaca. Oni kratki filmovi od 3 minute i to je to. Svirate li? Može li se negdje Nervozni poštar čuti uživo? Pa zovu nas i sviramo. I svirat ćemo uvijek tamo gdje nas zovu. Dobro. Evo, pred kraj smo skoro 2023. Spomenuli ste rad na albumu. 24. vjerojatno, pretpostavljam, donosi novi album. Kakvi su još planovi za narednu godinu? Pa planovi su da se puno radi. A dragi Bog će odlučiti šta će biti s tim, dokle ćemo dobaciti, gdje ćemo ići, svirati, raditi, to ćemo vidjeti. Jesmo li nešto propustili možda? Zaboravili reći za kraj? Pa uvijek se nešto propusti i prepusti, ali ne mora se uvijek sve ni reći. Onda da ostavimo nešto za sljedeći put. Tako je. Kada dođe novi album, nove pjesme. Tamo ćemo vidjeti reakcije još na ovu posljednju pjesmu. Naravno, reakcija će sve pokazati i sve u stvari na kraju krajeva rezultira time da li ima reakcije ili nema. Hvala vam za izdvojeno vrijeme, hvala što ste bili naš današnji gost i nadam se da se uskoro vidimo. Što prije u 2024. Ja sam vam puno zahvaljujem. Poštovani gledaoci, evo imali ste priliku danas uživati u društvu. Ja jesam uživala u društvu gosta. Sa nama je bio Fadil Šabović, osnivač grupe Nervozni poštar. I, kao što ste čuli, nadamo se u 2024. godini da se ponovno družimo sa novim ovako lijepim vijestima, ali i gostima. The sky is blue and the weather is just fine, and I believe we're all equally excited to hear a new song about Edin Dzeko. This is coming from a band that calls itself The Nervous Postman. Okay, anyway, enjoy.
pričam ovu priču, priču igrač to, što stadione guta ko požar i ostavlja kršilo, i ostavlja kršilo. Tamo gdje je igro on, bolje da je proletio avion. Džeko, Džeko, majstore, stadione dižeš na noge. Džeko, Džeko, majstore, stadione dižeš na noge. Tamo gdje je igro on, bolje da je proletio avion. Džeko, Džeko, majstore, stadione dižeš na noge. Džeko, Džeko, majstore, stadione dižeš na noge. Tamo gdje je igro on, bolje da je proletio avion. Džeko, Džeko, majstore, stadione dižeš na noge. Džeko, Džeko, majstore, stadione dižeš na noge.